باب 129 كرياد السالين في آداب المجلس نيوتن في نيدي جوند والجليس جودغو. عن ابن عمر يتم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن وتئمن دي أحدكم قدام رجلا غوركو من مجلسي كجوند مكو تقدم من إمن قد بلاس مؤن كمجلس في رفتي وراء جودغو ناني ولا تاكي ولكن سكوني توسعوا ينها أنفوه وتفسحوا هنتنون ديري لرانو يني لرانو نيو لرانو ها أنفوه يوم هرغوتو يمانا غوت تنبري لغاية اللهم ساهيني كنون تدو ما أودي بليسر أئماني كمو أجودك هراي إلا لا يدون دون أمارا بكاتا إمي دو kanko jooɗi ɗo amara bakkato kono noon haynawgol mo tun immotako immori ko kulol makko haray on immanaɗo mo mari bakkato itti e sikke siko kanko tigi i oya yo immo on faami ka wa kana lati ibn umar ida qama law tawi si immanike mo ila kaw anduno ɗum si immanike mo rajulun goɗɗo min majlisi ka jondi mum lam yajliso fi o jaɓata joɗade ɗon few muttafaqun alayh عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم سغد مودon immike min majlisin e jonde o yehi huntugol haaji makko da tuttugol yawgol hurgo nyamugol e ko nanta tay dum tumma raja refti o ruttike o arti ilay faade e jonde ne o tawi goddo joodi ke don don dey haray fa huwa ko kanko immi do arti on habbo buri handude bihi e hettugol den jonde don haray don ko ya immoto kon kanko imminodo don on o jotto ko naadu won immingol goddo rawah muslim وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال وكنا من لاتك إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا من جوړto got kala men toloto haytu yantahi noko ka majlis on hatti don goto sekata jama on yaha kakuno rawahu abu dawud at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun fi hadith on ko moƴƴo ko labado wa an abi عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يغتسل رجل غوركو لوتتا كو يوم الجمعه يلاند جمعه ويتطهر كدوني او سلغو مستطعنون ونو واوير من طهور immorde laabal o yaddahino o wujo nebbam ma o waɗa parfum min duni immorde nebbam makko ɗan aw ya missuma o mema min tiiɓi bayti immorde kala uurateeri kon kon ka suudu makko tuma yahruju refte o yalta fala yufarriqu ya hara o sendindiral bayna ismain hakkude ɗiɗo summa salli refti o juula mana arale go hara o ɓisaki hakkude yimɓe ɗiɗo o duña o duña o jooɗo hakkude mum ko ɗum ko faanda e summa salli refti o juula ma kutiba lahu konko muuyanamo yo juulu o jooɗo summa yan situ refti o deƴƴa ida takallama al imam si imam on no yewtide ko ɗum si imam no hutubude hay goto watta ɗum ɗo ila gofira law sona ya fentemo ma baynahu wa bayna al jum'ati al ukhra kala bakkatuji tosoki koni hakkunde nden jumare ɗon e nder jumare arande rawa al bukhari ɗum ɗo fof ko andingol en goɗɗo min ta goɗɗo jooɗo on faami ka e wan amri bon shu'aibin an abihi an jaddihi radiyallahu anhu anna rasulullah wonde nelaɗo allah sallallahu alaihi wasallam قال بمات لا يحل دغناك لرجل غوركو ان يفرق عنده سندتا بين اثنين حكم ديدو الا باذن ما سونا ادونا يما كامبي دار ko kambe yidi diranimo o bisi hakkunde mabbe rawa abu dawud at-tirmidhi wa qala hadithun hasan wa fi riwayat nari fil layli abi dawuda la jilisu ko to neddo on joodo bayna rajulan hakkunde yimbe dido illa bi'idhnihi ma sona ko edunga e mabbe kambe dido wa an hudhayfa ibn al-yaman radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana behudi man jalasa kala joodido wasatal halagati katumbere halaga katumbere kuruwol ya joodo don nelaado hudi on e hoore le nelaado mandanda hoore ma kambe naabe hudobe soni be hudi goddo tawon don ko beetun hude raha abu dawud bisnadin hasanin wa ruya fil lama wa rawa tirmidhi imam tirmidhi fil like an abi majlis أن رجلا نقول قاعد وجودنا وسط حلقة كتمبر كرون فقال حذيفة ما كملعون هي أدوك هدار ده أندوك هدار على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يجونغو دنقل نلا تيجي أولان الله ما الله دي أنتيجي على لسان محمد سدو دنقل محمد صلى الله عليه وسلم من جلس كلا تولي وسط الحلقة كتمبر كرون قال الترمذي حديث حسن صحيح ونبي سيد الخضري رضي الله عنه قال وسمعت منني
rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma ka khairul majalis ko buri majjude jondeji din fo sa o ha ko nde yon jonde yanyande ray mi wawa hejude rawa abu dawud bisnadin sahihin ala shart al-bukhari wa nabi hurayra radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jalasa kala tolido fi majlisin e jonde fa kasura doni ɗuɗɗini fihi e mayre laftuhu hartagol makko e ñirtagol makko fa qala wi qabla an yaɓuma ko adi o immade min majlisi ka jonde makko dalika ɗum subhanaka allahumma luftuhu wona hartagol makko ko jantagol makko kala ɗuɗɗinɗo e jonde mum jantagol makko ko kone arde yeeso ɗo fa qala wi noon qabla an yakuma har ko woli ɗum ɗo ko janti ɗum ɗo ko adi o immade min majlisi ka jonde makko dalika nden wigo makko subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka illa ghufira lahu sona yafante on ɗon ma kana kala ko laati o waɗi fi majlisihi dalika e nden jonde makko sonara ko akbaru kaba'ir o waɗi ɗum ɗon ko tubante feere akhi rawa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun nabi barzata radiyallahu anhu qala wi kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la allah yaqulu hima ma kayno bi akhirati sakkiturun idha arada so fala man yaqumando immato min al majlis ka jonde makko subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko ndo wiyete kafaratul majlis hono immade ka jooɗi ko ndo hani yude so qala rajulun gorko wi ya rasulullah innaka la taqulu hiɗa wola gawlan konngol ma kunta lataki taqulu hiɗa wola e nongol fima mada e nder tanji feƴƴunoɗo dalika ɗum kala mi laaɗo jaabima eyo dalika konko wonɗa yiɗe ɗon kaffaratun ko kaffara hoɓɓiteɗo lima yakunu kala ko laati fil majlis e nder jonde nden ko ɗum yiɗami ɗo wola ɗon rawahu abu dawuda wa rawahu al-hakimu abu abdillah fil mustadrik min riwayati aisha imorde fillaynen aisha radiyallahu anha wa qala sahihul isnad ko hadith on ko selluɗo tugorde wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala yaqallama fandi kon kana ko laati rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu immatuna min majlisin immorde e jonde hatta yadwa ha be du'ora bi haula idda'awati ɗiɗo du'aji allahumma qasim lana allah sendame min khashyatika immorde kulol mangol ma tawlu konko wata ɓisade bihi e muɗum baynana bayna ma'asiyatika hakkunde amin e yeddugol ma wa min ta'atika sendam men kadi immorde ɗoftare ma nde ma tuballighuna be konko wata men hewtinde so on jannata ka aljanna ma on hono ñal yaqini sendaname immorde hoolagol fellita ma to wino be konko wata men newinande alayna e hoore amen masaiba dunya masibo jaruna allahumma allah ya allah mattina dak mitrino besmaina noppi amen ni wabsarina wa quwwatina ma hayatana ma dama hiɗa wurni men waj'alhu warisa waɗa oɗo alqur'ana roneteɗo minna immorde amen wajal waɗa tarana batteji amen ɗin alaman zalamana kala on toñiɗo men on surna wallami alaman adana wala tajal hara waɗali musibatana musiba amen on fi dinina wala tajal dunya ara waɗali aduna akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit hara wurtali kadi alayna amen malla yarhamna mo yurmatake me rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala wi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ma min qawmin ala yimɓe yaqumuna ɓe no immo min majlisin e jonde la yadkuruna allaha ta'ala jantaki inda allah ta'ala to ɗon fiha e mayre illa qamu sona ɓeɗo immoto an misli jiifate himarin hara hiɓe wa'iwa ko ɗum woni luuro mbabba wa kana lam latanoɓe hasratan minse saabu ko ɓe waɗali ɗum kon rawa abu dawud bi isnadin sahihin wa anhu ƴettama makko an nabi sallallahu alaihi wasallam qala wi ma jalasa qawmun yimɓe to laaki majlisan e jonde lam yadkurullah taala ɓe ronka jantade inde allah nden fi e jonde nde walam yusallu ɓe ronka kadi juulude ala nabi me hoore annabajo maɓɓe fi e jonde nde illa kana alayhim sowona laatoto e hoore maɓɓe nden jonde ɗon tiratu minse perdi fen sha addabam kanko allah simo yiɗi o letta ɓe ɓayɓe gonni woni sa simo yiɗi gafaralam o yaafoɓe ɓay ko yaafotoɗo ko yurmeteɗo rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun wa anhu ƴettama e makko ar rasulillahi ko ƴettanelaɗo no sallah sallam man ɓaada o kala tooliɗo makko adan e tolande lam yadkurillah taala o jantaki inde allah nden fi e jonde nden kanat alayhi jonde nden latanto min allahi ko allah tiratun
ɗuytagol moƴƴireji perdiligol wani so taja kala waaliɗo modu taja an walande la yadkurullah taala jantaki ndelamen fihi e dalde ndin kanat alay ndimbal ndi wontamaymo min allahi madakalatirakum ninse rawa abu dawuda wa qad sabaga gomɗi feƴƴino qariban ko ɓatti nanen ni wa sharrahna en sensiti en firi attirat ko wiyete tira ko perdelegol ko ninse ko ɗuytagol moƴƴi fihi e muɗum ko ɗum hatta firen ɗum ɗon ɗo wallahu a'la wa a'lam